بەرنامەیە کوردستانی ژە ڕۆژەوەی کوردستانی دەماوخۆش بە بینەرین هێژام ئیرۆ 29 ئادار 2026 ڕۆژان ڕۆژە یەکشەمێ ئەمێ ژوەرە بلتەنا دانی سات هەفتان پێشکەش بکەین شتێ ناوبەرین. بله جارکن دما خوش ببینرین هجاد ساعتین شوید ایرشک لدجی قصرکی یا گندوارین حسکی کو بری بارگاه آمریکای لی بوهاتا کرن هزین کوالاسیونین لبارگاه جیم قریبو هند درونین کو ایرش بارگاه کرنه بخن لدجی و ایرشیم آلیکاری وزیر پاراسنی سوریه هرم روشلات سپان هموجی برتگ نشانده. ایرو د ساعتین دسپیک د بارگاه کوالاسیون ناو نتوی لقصری که آلباکور باجار حسکی بو آرمانجا ایریشن بدرونانه. هاترا گاندن کودنگه تقینان جبارگه هات بهیستنه. هزین امریکایی ین لبارگه جی هندرونین کویریشی بارگه کرن خستن خواره. نوچه گهانین مراگهاندن که هزین کوالسیون کاری بو درونکه لطاقه تل احمر آناوندا باجار تل تمری بخنه او برماهین درونا دن لگنده تل مساسی باشور تل تمری کتنه. همان دمی ایروجی ده ساعت نیورو دا درونک لگنده تل مغاسیه لسریات تل تمر و حسکه هاتا خستنه. آتراگاندن که هشمارک درون لانبارا گنم آنیزی بارگه جیکتن و مقدارکی مزن آگنم شوطی. جبر ایریشان زرار چه بونه. جوريا دا العربي تيگوتن کو درونین ایریش جناو خاکا عراقی و هاتنه. بویگه جدسبیکا شر اسرائیل امریکا یلدیجی ایرانی و بین جاران ایریشن بدرونان لسر حریمی هاتنه کرن و 8 درون جی هاتنه خستنه. در حقیقان ایریشان آلیکاری وزیر پاراستنی سوریه هرم روشلات سیپان همو گوته. او ایریشا دویمینه کولدیجی بارگاه قصر کتی کرنه. سیپان همو عراقی برپرسیار دیتو بان کرکو پیشی لبان ایریشان بگرتنه. هر وکی گوت ام گرینگی هفکاری هرمی و ناو نتوی جبو مسوگر کرنه اولهی وک خالا بنگهین دبیننه. بله زیانی کد انجام وان ایرشان در پیک هاتی چه امینها ویج بو بینرین هجار پار و بکنش برکوج ساعت دست پیک روزه و ایرشین به درون بمبارکری لدشی ستوکن گنمین لقصر که گندوارین حسکی پیک هات جبر ایرشا به درونان زراره که مزن لستوکن گنمین خلک هرمی بوم بیتری 12,000 چوانین گنم اما بجه تلف بو انگو بتونان گنم تلف بویم دیمن او زانیارین کو زیانین پیک هاتی جیم نوچگانی محمد بادلی جه هرمی رادکینه. تماشوارن هجا از نها دناوا ستوک گنم یکو هندزانن جالیه بلافرین بمروف یکو نها او جبرماهین او بلافرین کو جالیه ایرانه ده و هندزانن شرد ناورا ایران و امریکای ده یکو افجی نزی بارگاه امریکای یکو بناوی قصر که لباجاری حسکتی ناس کرن کو اف ستوکین گنم جالیه بلافران در دورا 3 بلافران لنوا وان ستوکان دایا بگومان ضررین مزن چه بونه اما اینها بزانبن چقوان ضرر گهاشتیا ستوکین گنم یکو وکون دینر دیمنان ده دبینن تفده هاتیه شوتاندن هون بخیراتنه نها ام دزانن بلافران لوید رایم بمروف بون چیروک چاوا بو چند بلافران لوردا ویر نفس تو که سی
كشف دو هاتن سي مزنبون كشف هجوم كرن يعني نا واخستن يعني كربون هدف يعني إيري شيفر كرن ريشي فيركبون يعني قوري ام بربون لو سعد وازا مر اخفين زهاتم هنا جيانفر اد داجي زجيانفر اد داجي لي خسن ناف ستوكا خسن كربون هدف يعني قوري خطا طياره تشيكو يدخلنا دفاع جوي ولو ناك بس هجو خطا لي خست ابقنم كش بلاكش ابقنمي هاني يعني قنمي باقجه قنمي ملته خطا لي خست يعني كر هدفيخه اف نا عسكرك زهر نهات شو عند شوال وشوتينا حاج نحستوك قنم شوتينا هل ستوك حزارو تشاس شواله هل ستوك حزارو تشاس شوال وقنمي نخل الاولى يعني قنمي درجايه كي يلبن درجايه كي قنمي درجايه كي تنسكي شقواسي مهمه وقنمي قاسيه اف قنمي هاني ادب برغل ادب قشي يعني بسكويت دب قشي معاملنا هجومي في جي كرمون هدف خور اف جي نهات در دورا 15000 شوال 15000 شوال هي تقريبا 15000 شوال هي غيري اف اداري دوراوي استوكي دوراوي جي خراكنه يعني انا باران بيجي شاندري ماكش خطاندنا لايلون كش خطاندنا يعني دورا حكش تعدل لكريه راسي قلو تشيبو يعني بس دوجي اختار ريشبو ساعات توازع حتى ساعه 6 اف دفاع جوي اي وانا سكني يعني بيس حتى سي هدف هبون دو شف دو قشي هبون بل قالك سباس جبوتا بل انها شخو ناس كركو زررك مزنه بيتري 16000 شوال جي جنميكو وكا طوز جنمي وكاكو جبو ارض تفدا هاتيا الشوتاندن جخوا دبيجن لغوري غونديان لغوري كو هاتيا الراغاندن بيتري سي بلافرين جدرون هم بلافرين بيمروف قوهم لدردورا في بارجهيا امريكاي هم جي جتل تمرت بقري حتى في درا هم جاليوان ذا هاتنا خصن او سي بلافرين كو وكم دازانين يعني خوا لفرتا عندنا لغوري دردور دبيجن وان تخمين دكركو اف ستوك وكون ديمان عند دبين شاندر كريا اف وكا كونن يانجي دفرينكو ببارجه فاغري ده ليد انجام ده اف ستوكينكو جالي ريفبريا خو سر هاتبون بشارتن داكو وكا هاتبو هلاندن وكا كو تخم وكا جبو ارد جالي بلافرين وكا تيزانيكو ايران و بويا ارمانج هیزین اولکاریا هندرین آسایش ایرو جوینه که برفره لپاریزگاه حسه که لدار خست جوین به آماده بونا فرمانداری گشتی هیزین سوریا دموکراتیک قصد مظلوم عبدی و جیگیری فرمانداری هیزین اولکاریا هندرین لحسه که محمود خلیل بیگ هات ده جوینه ده فرمانداری گشتی هیزین سوریا دموکراتیک قصد مظلوم عبدی گشادن داویین لهرمی و گوت لکلکا ویجی دوسیا انتگراسیونی به حکمت دمکیا شامیر هات نقاش کرن او در بازبونا پیواجو نوجی هات گوتو بیش کرن هر وکی گلک خالین سرکه هاتن زلال کرن کو د دمن پیش د چاواکار او خبات ورن کرن شندنا مطر هنك هر مسر هات مشاندن دفعه که نازح افرینی ودید مبرن افرینی مثلا گرتی دفعه هات بردن و جار دیترش نه کار خباته دیسه مثلا گرتی بردم و مسئله نازح جی افرینی گریز بینه سری کنینه جار دیتن هبیتن بانا رهی او مسئله جی بردم لمقصد ما چیه جاری که دیتر ام بزرگن مثلا می آسایش ده آن هم مثلا می بباد بنده هم داره اندماج ده یه جی سیستم می آسایش چاوه ام چی ام سیستم خود گوره و حال حاضر گوره به سیستم بمشه ادوی سیستم ده چیه ما ام یونتماجی کم کرد و بری به ربدری سازی مجمع کم کرد ربدری مکاتبه دکتره ده چاو شیمان و کانتون جوله را به نفس الشيء ما قلت الجهازي قالك كبرى ويعرفك الجهازي وسائل جريمة وسائل مكافحة هناك هوالي خورد مثلا درجة كمية من هوالي جن معاون بن ممكن هناك جيادة هوالي جن مثلا درجة كمية بن هوالي خورد معاون بن فجأة أبناء د بيدفين كاران ده و د وقت بيجي د حساسية كاران ده ويوري برشام در باز کرن نقاشا لینا مدجی هم شخوزتان هم نقاشا لیجا ببهرد فرمانداریا گشتی یا یکنیم پاراستنا جنیه پجی به داخلی که ناسنامیا سه شهیدان اشکره کر
Yepêjî diyar kir ku şehîd Toprak Hêzil û Cudî bi sekna xwe ya şerker û vîna xwe ya ji pola di meşa azadiyê de ti carê ji pîvanên heqîqetê tawîz nedan. Yepêjî da zanîn ku her sê şervan di 18 çilêya 2026 de li Reqa û Dêrazorê şehîd bûne û got hevrên me Toprak, Deniz, Hêzil Tolhildan û Cudî rohlat bi sekna xwe ya şerker û vîna xwe ya ji pola di meşa azadiyê de ti carê ji pîvanên heqîqetê tawîz nedan. Wan diriya Netweya Demokratîk de roleke stratejîk girtin ser milê xwe û parastina jin û gelan ji bo xwe esas girtin. Yepêje sersaxî ji malbata her sê şervanan rexwast û dazanîn ku ew ê di hemû kêliyên xwe yên têkoşînê de sekna wan ji bo xwe mînak bigirin. Li gorî daxuyên nasnameya şehîdan bi vî awayî ye. Ezîze Ekincîm bi nasnav Toprak Deniz li Sêrtê ji dayîk bûye 18 çilêya 2026 li Reqqayê şehîd bû. Vercîn Menal bi nasnav Hêzil Tolhildan li Helebê ji dayîk bûye 19 çilêya 2026 li Dêrazorê şehîd bû. û Juliana Sido bi nasnav Cudî rohlat li Helebê ji dayîk bûye 18 çilêya 2026 li Reqqayê şehîd bû. Vînerên hêja şevê din bi dronan êrişî Başûrê Kurdistanê jî hate kirin ji cihên hatî armançkirin kampa azadî û zêwiya spî yên li navçeya Koyê bûn. Têkildarî ziyanên van êrişan agahiyên berfirehne hatan parve kirin. Lê her wiha hate zanîn ku di saet direngiyê de sê caran jî bi dronan êrişî Hewlêrê hatiye kirin û ev êrişa bi dronan jî hatiye bêbandor kirin. Herêma Kurdistanê ji dema ku şerê li Îranê dest pê kiriye ve li rastî êrişên bi dronan tê. Tenê ji duh êvarî heta destê sibehê zêdetirî 15 dron ji aliyê pergalên parastinê li Hewlêrê hatin xistin. Êrîşan saet 18 dest pê kir, destpêkê dengekî bihêz ji nêzî balafirgeha navneteweyî ya Hewlêrê hat bihîstin. Piştre eşkere bû ku dronek ji aliyê pergala parastinê ve hatiye teqandin. Dengê çend teqînan li nêzî balafirgehê hate bihîstin û di heman demê de li Duhokê jî dengê teqînan hat bihîstin. Piştî saet 23 û nîvan li Soranê jî dengê du teqînên bihêz hat bihîstin. Êrîşan piştî nîvê şevê jî domand. Saet piştî 12 dengê 4 teqînan li navçeya Koyê ya li Hewlêrê hat bihîstin. Piştî saet 12 li Mexmûrê êrişî baregeheke pêşmergeyan hate kirin û ziyanên canî çêbûn. Her wiha saet 12 û nîvan li herêma Tophezawayê ya li Hewlêrê bi du dronan êrişî baregeha rêxistina Xebat hate kirin. Ji ber êrişên dijwar ên li Hewlêr Duhok Soran, îro di saziya perwerdeyê de bihînfedana fermî hate ragihandin. Odeya operasyonan a Hewlêrê ragihand ku ji ber rewşa nexwestî îro dibistan girtîne. Serokê pedekê Mesûd Berzanî li ser êrîşan peyameke belav kir û got, Herêma Kurdistanê tucarî nebûye beşeke ji wan alozî û şerên li herêmê. Ji destpêka vî şerî ve zêdetirî 405 caran bi dron û mûşekan êrişî Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Wî her wiha dazanîn ku di vê demê de 5 caran êrişî baregeha wî hatiye kirin. Belêbînerên hêja her di nava mehekê de Îran û hêzên alîgirên wê bêtirî 407 êriş li ser Herêma Kurdistanê pêk anîne rêxistina Sepîtiya Amerîkayê jî bilançoya êrişên mehekê li ser herêmê eşkere kir. Li gorî danên Sepîtiya Amerîkayê di nava mehekê de 474 êriş bi mûşek û dronan li ser Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Piraniya van êrişan jî li ser parêzgeha Hewlêrê pêk hatiye. Rêxistinê diyar kir ku di encama van êrişan de 14 kes şehîd bûne û 93 kes jî birîndar bûne. Di nava qurbaniyan de hêzên pêşmerge, sivîl û penaberên Rojhilatê Kurdistanê jî hene. Her wiha ziyan gihiştiye
چلو شش آوای او سهدوا سایتان. لکراکا وان بویران جبر سدما ایرشان دبستان جهاتن اگرتن. سپیتی دبیجه ارکی حکومتا عراقیا کو جبو پاراستن ریین دیپلوماتیک بکار بینه. کجاکه کنکه او سو هفت پارتی او تفگیرین سیاسی او رکخستنه ین لسوریه ایرشن لسر هریما کردستان اومانا سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی بتوندی شرمزار کرن او گوتن آرمانجا ایرشان خراب کرنا اولهی او لدارخستنا کریزی لدشی حلوستا بی آلیا هریما کردستانیه. لدجی ایریشین به درون و موشکین ایکو بگشتی لسر باشوری کردستانی تین کرن برتکین تون درد کبن هولی. کمیته پیوندین در ویا کجاکی بداخویانی که ایریشین لسر مالات سروکی هریما کردستانی نیچروان برزانی شرمزار کرد. کجاکی گوت روشلاتان آبین بوی ناوند شر جیهان سیمین. هێزین ناودەوڵەتی و هەرێمی ji بۆ پاراستن و پێشخستنا بەرژەوەندیên xwe her cihî ve diguherînin qadaşer. Tevî ku gelê Kurd nebûye beşek ji vî şerî lê siyaset û helwestekî herêmî û navdewletî heye. Kecekê da zanîn ku ji destpêka şer ve rojhilat başûr û rojavayê Kurdistanê bûye armanca êrîşan. Bi taybetî başûrê Kurdistanê bûye armanca êrîşên dron û mûşekan. Kecekê da xwaz kir ku hemû aliyên peywendîdar ji bo rawestandina van êrîşan erk û berpirsiyariyê xwe bicehbînin. Kenekê jî bang li hêzên ewlehiyê û aliyê peywendîdar kir ku bi lez rêlbervan êrîşan bigirin û got. Ev kiryar bi mebesta li dijî helwesta bê aliya Herêma Kurdistanê ya di vî şerê heyî de têkdana ewlehî û derxistina aloziyê ne. Di heman demê de ji bo çandina dubaregiyê û têkdana bingehên demokrasiya hemû Iraqê ne. 37 partî û tevgerên siyasî û rêxistiniyên li Sûriyê jî danzanîn ku ev êrîş xaleke nû ji bo banzorên şerên herêmiyê di navbera İsraîl, dewletên Yekbûyî Amerîkayê û Îranê de ye. Partî û tevgeran gotin Ji aliyekê dibe bila bibe, hedefkirina herêmên niştecîhan û sivîlan karekî terorî ye û bi hincetên siyasî an leşkerî nayên rewa kirin. Gavên mêyên îro şekildayna siberoja me diyar dike ev gotin di lûtkeya krîtîk de ku ji aliyê muxalefeta Îranê ve li Londonê hatibû organîzekirin de hate gotin berdevkê pejakê rêbuwar awdanan peyamên siberojê diyar dike dan. Ev du rojin Kongreya Azadiya Îraniya ku li Londonê hate li darxistin hêzin muxalefetê anî cemhev. Herçi qasî navê pejakê ji lîsteya bejdarbûnê hate derxistin jî li ser zextên heyê neçar bûn ku careke din vexwendin bêşandin. Berdevkê pejakê rêbuwar awdanan bi riya videokonferansekê bejdarê civînê bûn. Daxaftinên xwe de peyamên girîng derbarê pêşeroja Îranê de dan. Gavên me yên îro siberoja me diyar dikin. Awdanan teqez kir ku çareseriya pirzgirêkên li Îranê divê neyê paşxistin. Wê diyar kir ku hinek mijar hene divê ji bo piştî hilweşandina rejîmê neyên heştin û got, gavên me yên îro şeklê siberoja me jî diyar dike. Awdanan diyar kir ku çareseriyekê mayînde bêyî danîna prensîp û pêvanên hevpar nepêkane û bang li başbûna beşên cudayên civakê kir û ku li hev bicivin. Awdanan bi teqezî li ser girîngiya têgehiştina di navbera nasnameyên cuda de kir û banga bingeheke hevpar ji bo aştiya civakê kir. Her wiha rizgariya jinan yek ji mijarên serekeyên ku berdevkê pejakê bû ku dibêje bê azadiya jinan demokrasî tenê lîstikeka peyvan e. Gotinên awdanan di salonê de bi çepikên mezin hate pêşwazî kirin. Piştî axaftinê jinan bi hev re duruşmeya jin jiyan azadî gotin.
دەمێکێک و تەفگەرین سیاسی یین کورد ئامادەکاریên xwe dikin ku di pêvajoya jinova avakirina ya rojhilata navîn de roleke çalak bilêzin pêşketinên li herêmê çawa dê biqewmin hin ji mijarên mereqê yên serekene divê navberê de pejak peyama ku çareserî ne tenê birêbaza leşkerî lê birêbazên demokratîk û siyasî pêkane dide. Hevserokê pejakê Emîr Kerîmî dibêje divê tu hêzek êrişkirina li ser gelê me di hişê xwe re jî derbas nake û got divê paşarûj statû û azadiya gelê me were misogerkirin. Ana wekî pejak bêguman armancê me ev e ku li Îranekî demokratîk de pirzgirêkê Kurd bi rêkê aştiyane çareser ku kemasê jî hebin ama Kurd hêzê serekî ne îro li herêmê. Pêvajoya ku bi êrişên Amerîka û İsraîlê yên li ser Îranê dest pê kir, li herêmê hevsengên nû dide avakirin. Di demekê de ku nakokên hev beşdewam dikin de ba li ser helwesta tevgerên siyasiyên Kurda. Li gorî hevserokê Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê Emîr Kerîmî, pergala li Îranê niha bi tevahî ve guheriya avahiyekî leşkerî. Kerîmî bi balkişandina serbandora zêdeya Sopaya Pasdaran diyar kir ku hikûmet her ku diçe navendî û tûntir dibe. Li hundir çewsandin heye û li derve şer heye. Pergal bi tevahî li ser bingehekî leşkerî dixebite. Kerîmî teqez kir ku rewşeheya li Îranê hem xetera û hem jî derfetan ji bo Kurdan pêşkêş dike. Herwiha bi bîrxist ku Kurd bi salana dibin zilmê de ne û got ku qelesibûna desthilatdariya dewletê dikare qadeke siyasiya nû veke. Em ji bo Îraneke demokratîk şer dikin. Em alîgirê çareseriyekî aştiyane ya pirsgirêka Kurdin. Welata navîn dike. Sîstema kevin li ser esasê peymanê Sykes-Picot çêbibû. Kerîmî diyar kir ku pergala heya li rojhilata navîn hildoşa û got. Peymana Sykes-Picot di bingeha vê pêvajoyê de ye. Kurd di seranserê dîrokê de hatine tepeserkirin. Hêzên navnetewê ne ji bo ku azadiyê bidin Kurdan, lê ji bo bercewendiyên xwe tevdigerin. Ew dikarin heta dîktatoriyên nû jî biafirînin. Li gorî Kerîmî çareserî ne di destûwerdanên derve de ye, lê di têkoşîna demokratîk a gel bi xwe de ye. Em me tirsiya ser gelê xwe rakin. Bila tu hêz, tu kez fikrê komkujiyê û fikrê êrişkirinê gelê li ser gelê me li ba mêjiyê xwe de derbas neke. Partiya Jiyana Azadî Kurdistanê li dijî dîtina Kurdan tenê wekî hêzekî leşkerî ye û teqeziya li ser çareseriyeke siyasî dike. Kurd ne tenê hêzeke leşkerî ne, ew aktorekî siyasî û demokratîkin. Kerîmî diyar kir ku Partiya Jiyana Azadî Kurdistanê bi tu hêzekî dervere, turêkeftin nekiriye û dibêje tevgera wan siyaseteke serbixwe dimeşîne. Her wekî şertê wan yên zelal ji bo danûstandinên gengaz jî zelal kir. Divê pêşeroj statû û azadiya gelê me were garantî kirin. Em ê beşdarî tu pêvajoyekê nebin ku van garantiyan peyda neke. Li rojhilata navîn alozî her ku diçeyê dî zêdetir dibe, her ku aloziya di navbera dewletên yekbûyên Amerîka û Îranê de jî zêde dibe, vê carê herîm ber bi şereke nû ve diçe keştiya şeriya mezin ya dewletên yekbûyên Amerîkayê USS Tripoli gihişt herêmê Îran jî dibêje ew li benda leşkerên Amerîkayê ne. Îro şerê İsraîl Amerîka li dijî Îranê tam meheke xwe tijî dike. Li cihê nîşaneyên kêmbûna şer nîşaneyên gurbûna şer xuya dikin. Li gorî daxuyaniyek ji fermandariya navendiya Amerîkî USS Tripoli ku nêzîkî 3500 leşker li navin gihîşt herêmê. Keştî tevî anîna leşkeran bi balafir û helîkopteran jî bi xwe re anîne. Ev bicihkirin wekî berferehkirina ve bijarkên leşkeriyên Washington tê şîrovekirin. Di vê navberê de medyaya Amerîkî radigîne ku Pentagon ji bo operasyonên bajayî yên li dijî Îranê amadekariyan dike ku dikarin bi hefteyan bidomin. Lêbelê ev operasyon tenê ji bo hindekê devran ku wê ji hêla hêzên taybet û yekîniyên sînorkirî ve werin pêkanîn. Wezîrê derveyê Amerîkî iddia dike ku bêyî leşkerên bajayî jî dikarin bigihîjin armanca xwe. Rêveberiya Washingtonê teqez dike ku hemî
و بجار کل سرماساینا. تهرانجی جهر دمی بهتر زمان خوی گفان توش کریه. سروک پارلمانتویا ایران محمد باقر قالیباف ادعا کرد که امریکا بدزی ایریشکی باجایی پلان دکه. قالیباف گفه که اشکره خوارو گوته. گر لشکرین امریکی دا کهون امی آگر بسروانده ببارینن. نتنه دولتین یک بوین امریکا و ایران. تواهی هریم دناوا شواتا مزنده یا. 24 ساعتین داویده بنا سازیا کریتیک آولاتین کنداوی جارکی دن بو آرمانجا ایریشن ایرانی. ناوندین پیش سازیین سرکل اماراتی بونا آرمانجا ایریشان و پرگالا رادارا بالا فرگه لکویت زرا دیت. پشتی ایریشا هزین حوسیین لیمنی لسر اسرائیل احتمالا گرتنا تنگاوا باب المندب آگرین گوکا خطریه که مزن جبو بازرگانیا جیهانی تی حسباندن جیهیا. تاویوان همو بویران ترافیکا دیپلوماسی جی زیده بویا. وزیرین دروین ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان لی اسلام آباد دجوین. مجاره هری گرین گال سرماسه کم کرنا آلوزیه. روشا گرتین ده گرتگاه اوین ده نای زانین مالباتین گرتیان جه مافی هفدیتنا بکس اوکارین خوین گرتی را هاتنه بپارهشتن. مالپرا دنگ گرتین کرد و ایرانی درباره روشا گرتگاه اوین ده راپورک براف کرد. در راپوره ده واتی گوتن. مهکل لسر شری دنابرا دولتین یکبوین امریکا اسرائیل لسر ایرانی ده درباز بویه. گرتی در روشا که ندیار ده هاتنه هشتن. نتنی اولهیا جانی گرتیان نای پاراستن ده همان دمیده پیواجویا شوپاندنا کار و بارین وان جهاتی رواستاندن. در راپوره ده هات دیار کرن که نها لگرتگاه اوینی ت برپرسین دیار کری نمانه او تریاداره که که جه روشا گرتیان برپرس جی تونیه. هر وها هات دست نشان کرن که بری جی او مالبات جالیه برپرسین گرتگاه اوینی و هاتنه بانکرن لی حتی نها سدمه که زرال نایزانین. در روشه که مترسی دارده بردوام کرنا وی روشه مترسی آل سر جیانا گرتیان جی زده دکن. اندام رببریا انسیاتیفا سوریه یا آزادیا ریبر عبدالله اوجلان فرزند منظور دا زانین کو جبو سرکفتنا پیواجوی دوی دولتا ترکیه ایدی گاوان باوی جا او جدیتا خواه دیار بکه هر وکی دازانین کو دوی گاوا سرکه آزادیا فیزیکا ریبر آپو بم جناوا شرط و مرجین دجوار کنها دیده یا. ماوی کرد ایگو هاتی بن پیکرن جبو وینا ریبر آپو یعنی حمو پیوستی کرن و وقت بین اتمسفر جوکی یعنی جبو چارسری یعنی فداکاری مزن هات نکرن لی ام بنرن دولتا ترک يعني او تشتي قوتن كردو ترك برانا تكليا 1000 ساليه في مساله چاره سر بي ريبر ابو براوري مجلس برلمان و باخفي يك جوانا نه تكرن و سالك زيدجي درباز دبي يعني اف بخارجي ایدی شکو گمانا شده که جدیت دیار کردن هلوست و قرار واجوی ام بیجن یعنی داخویانی و هلوستا یا دولت بخشلی یعنی تنه عجبا به گوتنن هنه گوتنا و چاره سر دبی نه جبوی راستی هر دچه به چاره سری به هلوستی به گوتن بگوتن به پراتیک جیانی دا باوریه دشکنه هیوی لواز دکی و ریل پیشیا ام بیجن روشن جدا و دکی یعنی جبو وینا پیوستا یعنی پیوستا ایدی راستی دولت ترک هگر خوازه یعنی خوازه و دوزه چاره سر بکی یعنی دمن پر لازگین دا گرک گاو باویجی یعنی دویم جاره دا یعنی وک انسیاتیف و همجی گلی کرد و دوستو حوالیوی د کردستانی دنیای دا راستی یعنی وک دبین اف اشارتا زنگل لیدا زنگل تهلوکا
يعني جبو في دسبيكي دا يعني هم قالي كرد هم تركيا جي يعني فيم يعني هجر راسي تتخوازي خدي قوتني خبي ادي يكمين جرك ريبر ابو آزاد به ما في هيفيه بيكوري يعني فيم جاري نره هجان ادی روژا روژبونا ریبر اپو جنیزیک دبه به بنیا و دوید 3 و 4 نیسان ده لنافچا خلفتیه یا باجار رحای مشک و فستیوال مزن پیکورن جبو بجداری و آزادی فیزیکا ریبر اپو برای وی ممتو جلان بانکی رو گوت ورن ام به هوره سروکاپو جرتگا امرالیه درخینن امروی پیش روژه سروک İmraladasiye em derxînin. İsal dê li Bakurê Kurdistanê her kes li bajarê xwe bi hevkariya Komeleya Ekolojiyê bi armanca azadiya fîzîkiya serokatî mafê hêviyê û rewşa rêber çalakiyan li derbixe û şitlan biçîne. Wê 3 û 4 Nîsanê li navçeya Xelfetiyê ya bajarê Rihayê jî Mihrican bê li darxistin. Rojeva sereke jî naskirina statuya rêber Abdullah Öcalan, pêşengê pêvajoya aştî û civaka demokratîk û guhertina şert û mercê wî yên li girava îmraliyê ye. Bi vê bûneyê birayê rêber Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan banga beşdarbûna çalakiyên 4 Nîsanê kir. Festivala ka mezin dike çebive bangavaziya me ji her kesî ra û ji her milletî ra geranî xwe ji Kurdar ra gerekî em rojbîna serok 4 Nîsanê bi tevayî em pîroz bikin yani serok hevuna Kurdana gerek ki az ronaya Kurdana sebi 4 Nîsanê gelle Kurdistanê û gelle de Türkmen Arab em dixwazin gî werin hema giraniyê xwe Kurd e werine em vê jî baş danin em vê dixwazin ki ganibekî tevayî Kurda werine vê derekî em rê pêşerojê serok ji îmraladasiyê em derxînin em mesaja xwe bi vî rengî bidin. Mehmet Öcalan diyar kir ku dê peyameke mezin li Amarê were dayîn. Ji bo wê divê xwedî derketineke mezin hebe. Em rê pêşerojê serok ji îmraladasiyê dernexînin rê pêşerojê xeterê mezin hene. Caraka didivê me. Eğer 4 Nîsanê, 3 Nîsanê em li vê derê mîtîngeka pir mezin çê bikinse em ê serok li îmraladasiyê azad bikine. A dawiye bibim eğer serok li îmraladasiyê ve se jiyana xwe di xeterê de. Em 3 Nîsanê de hetanî 4 Nîsanê li Xelfetiyê li gundê ji dayîk bû li Hemara rojbûna wî pîroz bikin sebê pêşerojê em serok ji îmraladasiyê azad bikin. Gotina me xasteka me werge ji ل ناواندا چند هنری یا عمودی جبو هلبزوان کرد احمد حسینی کنه سرساخی هاتیه دانین ل ناواندی پیاما دوماندنا دوزاوی پاراستنا زمان او ویجیا کردی هاتداین ل ناواندی گلک سترانین جبو تازیه به آمده بونا اندامین دستیا چاندی هررکی مالبات احمد حسینی هجمارک روشنبیر نویسکار او خلک باجر بریوچون کسین آمده بون دانزانین کو احمد حسینی خودی کدک مزن بو جبر ویه که هاتا گوتن پیوست ده کجان قاده ده دبه بلا ببه او خون او خیالن وی بین پیکانین
جبوی امبیجن وجه کردی جبو نویسا کردی جبو هلبسا کردی جبو آزادیا مجی کردی براستی احمدی حسینی اسکارم بیجم كده كوي بر جرام بها هبو دقادا روشن بريده دقادا ويجيده جبرجو دوا دمي داوي دجي ازبيجم ده دوازه صار داوي او بقريابو ولاتي خو بقريابو روجافاي كردستاني شخوا بقراننا ويجي يعني امبيجن هبردنا روشن بير روجافاي كردستان وقت دسته اني روجافاي كردستان وتشكسيغو امبيجن حسكريه ويجي كردي هلبستا كردي نبيسا كردي روشن بيريا كردي براستي دهات هبقرتني هلبسوانكي جرام بوها هلبسوانكي جبو ما في كردا جبو خستنا ما في كردا اللي تواهي جيهاني بقوتني وخا بنفسي خو او كسايتكي جرام بوها بوغو احمد حسيني جي لفيدري جي خو قلت تشقا زحمتي خو جي لولات اوروبا جي دا مشاندن جي للسروي جي الكيلكا في تشتيجي سازيه خو تايبت وكرر كي جي لقامش له ذكر وايدي او روشن بيرو هالبسواني خو جي الكيلكا خو حميس كرن امي هول بدن وامي صوص بدن جياني رحمتي احمد حسيني وامي بشقرتيا هالبسوانا بقشتي بكن وامي خودي الواندر حیف سورا کرد به داخلی که چاپمنی دیارکر کو ایریشن کومن حکمت دمکیم یا شامی به ایریشن لسر هرمی را پیلا کوچبری زیده بویم هر وها آلیکاریا کو پیشکشی کوچبران هاتیه کرن جی هاته و گوتن او اشارت بویه که هاته کرن کو پیلیویا کوچبران به چارەسەریه که دائمی هیا حیف سورا کرد را گاند کو ده انجام ایریشن کومن حکمت دمکی ده بیتری 60,000 کس کوچبر بونا کو لسدان ستارگاهان دمینن لبرانبری ویرا و شارزگین هیواسورا کرد دمک کرد دست به برسفدانا لزگین کرد. تداویا لزگین پیشکش کرد نخوشین روشاوان گیران برن نخوشخانیان کلینیکین گروک خستن تفگری. لکیرکا وی جیناوندین تندرستیه به درمانان او پیوستیان داگرتن هر وها پاکتین خوارن او گلک پیدوین دنجی هاتن بلاف کرن. هاته ببیر خستن که هیواسورا کرد دو کاروانین آلیکاریه بر به کوبانی و شاندنه او بریا چالکین جدا جی دستکا درونی او جواکی پیشکشی زاروکان کریه. هری داوی جی هاته دیار کرن که تاوی پرزگیریکن مزن خطرین اولهی او مرجین بارانی جی هیواسورا کرد خباتین خواه حیا داوی دوام کریه. راستی مگشا دید جی روشک پر زحمت پیلک پر مزنش کوچبری دست بیکر نه کم بو 1018 خلکی می عفرینی کوچبر دبن یعنی ابن نجاره یکی بو پر بیش بو جبرگو روجی پر زحمت بو هم عالی روشا هوایی هم جی مدرسه گوجیان کرن ایشی گوجیان کرن ام گلک یوپی ایشیان ما که واسورا کرد خست ببن برسف حتی دستی متید گوری امکاناتی ما مشکلی دست بکید امل کولانا بون جی ساعتی کم ده مدرس به آلیکاری بلافکرنا آلیکاری کل گوری در فتح خو لبراستی ام دور ده تنی نمان جبرگو براستی جی دستک تنی نکار وی آلیکاری گشی بدجبرگو هجمار پر مزم بون و نتنی خلکی می عفرین بون یعنی کوچ برندن خلکی می ایگو بری الشهبه و طبقه ورقه جی دومان آلی حلبی و شيخ مقصود بون يعني هجمار پر مزم بون جبر بنا ام مشکلی دست بکی ما آلیکاری دا ده هر آلی ده چه آلی تندرستی ببری کلینک گروک بلافکرنا درمان بلافکرنا امور تندرستی جبونا خوشخانه جبو آلیکاری وان پنابران چیزی آلی خوارنه ده هر آلی ده جلبن بطانی شی گرم کرنه وقت صوبه او بون بلافکرنا مازوته وکیدن نان هاتن بلافکرن ل فرنان او جی دریا فرنار هات بلا کرن آلیکاری چون کوبانه براستی اهم جی آف مثلا واستار گهان آف تنبون چه خزان هاتن دانین یعنی ده هر آلی ده براستی وقت ما گوت امنت نبون گلک آلیکاری هات پیشکش کرن جی ام سپاسیا هر کسی دیگن هر کردکی لکودری بالجهان گو دستک دا جبو با کوچبرا گلی می وی درجی کنگره ششمین آم مجلسا خواسریا دموکراتیکا شنگالی به انجامنامه که بداوی بو ده انجامنامه کنگره ده سه بریارین اساس درکتن پیش کو او جی اون جبو جواکا دموکراتیک ریک خستن کرنا کومینان
جبو یکیتیه کنگره ازدیان او جبو ستاتو او مافی جواکا ازدی جی انتگراسیونا دموکراتیک. دوهل شنگالی ششمین کنگره مجلس خسریه دموکراتیکا شنگالی به دروشمه یکیتی آزادی و چارەسەری هاتل دارخستن. کنگره به بجداری 300 دلگه و میوانان با آوایی که سرکفتی به انجام بو. انجام نامه مجلس خسریه دموکراتیکا شنگالی به داخویانی یکی هاته اشکره گرن. ششمین کنگره مجلسی وکوینه که بهیزا لهمبری فرمانان و اراده یکی نو یا جبو آواکرنا جیانا آزاد هاته پیناسه کرن. د داخویانی دهروها پیرانسازیا 2 سالانا مجلسا گلا شنگالی هاته راگاندن. لگوریوه که آرمان جو کارین دناوا 2 سالان ده بینه کرن به ویرنگینه. آزادیا فیزیکی یاری بر آپ و آزادیا تواهی گلین روشلاتا ناوین و جواکا ایزیدیه. جبو یکیتیا ایزیدیان دسپیکی لشنگالی و لهر جهی کو ایزیدی لیدجین خبات ورن مشاندن و د انجام وی خبات ده کنگره یکیتیا ایزیدیان وره لدار خستن. جبو چارەسەریya دموکراتیکا شنگالی دسپیکی به حکومت عراقی را به همو آلین سیاسیین عراق و جیهانی را تکلی بینه دانین. جبو پاراستنا جواکی لسر اساسی خو پاراستنی لحمو گندان خبات بمشاندن. پیشنگتی جبو خباتین یکیتیا هزین پاراستنی ین جواکا ایزیدی و گل شنگالی وره کرن. لدجی هر جوره تندی و ذهنیت امیر سردست لسر فکر آزادی جنین دناوا حمو پیکاتین مجلس و جواکی ده خباتین پرورده و ریخستن کرنی بینه کرن. جبو خوزایا شنگالی که هاتی تخریب کرن خباتین پاراستن و گشکرن خوزایا شنگالی ورد دست کرن خباتین که هشمندی اکولوژیک پیش بخه ورن مشاندن. ریا انفورا کو جبر لهیه زرار دیته بو خدمت درک دبو پشتی شارداریا گل یا باجری تل تمر سر راست کر جاره کدن ریکت خدمت جواکی پشتی کوری هات سر راست کرن خلک جزیره ایدی دکارن ریا انفور بکار بینن آلین تکلدار دیار دکن کو دبه دیسا باران ور او و روشا ریا انفور بشوپینن ریا انفور جبر باران ده هفتین بری دجی 4 جاران خدمت درکت ریا انفور ریاک استراتژیک یا دنابرا حریما جزیره او حلبی دیه. بله بینارین هجم لوردگیجین داوی بلتنا خود بیجین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر سال بخواد.